kienet iċ-chairperson tal-Kunsill tal-Lingwa tas-Sinjali Maltija Annabel Sherry tinterpreta li minn Settembru li ġej se jibda l-ewwel kors fil-livell ta' diploma fl-Università għal dawk li jafu l-lingwa tas-sinjali Maltija biex ikunu jistgħu joffru korsijiet għaliha. Il-kors huwa mirat għal dawk li jifhmu l-lingwa tas-sinjali Maltija sew biex jitħarġu b'mod formali u bekk ikun jistgħu jgħallmuha lil min hu interessat. Il-lingwa tas-sinjali Maltija ġiet approvata fil-Parlament fl-2016 u għall-kors ingħatat għotja ta' 70,000 euro mill-Ministeru għall-Inklużjoni u l-Volontarjat. Dr. Ben Matthews mill-Istitut tal-Lingwistika fi ħdan l-Università ta' Malta qal li madwar id-dinja teżisti varjetà ta' lingwi bis-sinjali. Spjega li l-ewwel grupp ta' nies magħżula biex iħarġu huma kollha neqsin mis-smigħ, iżda se jgħallmu wkoll lil dawk li mhumiex. Maltese Sign Language is called Maltese Sign Language because it's in Malta. It's not a version of Maltese on the hands. There's no English Sign Language, there's British Sign Language and American Sign Language. There's a lot of variety over the world. These are languages that come naturally from deaf communities when deaf people are allowed to come together, and that's what has happened here in Malta in relatively recent history. Iċ-chairperson tal-Kunsill tal-Lingwa tas-Sinjali Maltija Annabel Sherry qalet li l-kors li huwa b'xejn jinkludi lezzjonijiet flaxijiet u fit-tmiem il-ġimgħa b'taħlita ta' lezzjonijiet mill-Università u online. Il-Kunsill tal-Lingwa tas-Sinjali Maltija kien jaf li hemm domanda kbira ta' nies li jixtiequ jitgħallmu l-lingwa tas-sinjali. Però sfortunatament ma kienx hemm biżżejjed nies trenjati biex joffru dan il-kors. L-inizjattiva qed issir permezz ta' MOU firmat bejn l-Università ta' Malta, il-Ministeru għall-Inklużjoni u l-Volontarjat u l-Kunsill għall-Lingwa tas-Sinjali Maltija u tifforma parti mill-Istrateġija Nazzjonali tad-Diżabilità 2021-2030.